mwiroreri geithika muno makiria mundu no ecirie ni bulbs tunyitite iria cietagwo fluorescent so but apana Wambui haha ucio riganitie nani onake ni Bubu Wambui tani twina Josiah no amuona umuthi ndararia muno late kama geithika muno na twina ageni twina watoni from Josiah side aumite Rejoice na twina wa Macharia onake no wa Rejoice na ni ndi wa Runda Wambui umite ku na Kerwai Josiah umite Thogonoi mae ni umite gwitu kinamba so karibuni sana Ketwira mwiroreri muci welcome karibu sana omothe senior citizens atumia aria mwe muci ndirenda mwika kamwe mutige kuga ari unie ni ndakurire tondu nginya Josiah no amenyoge mera mathi massage ni marekaga ari massage ko ni kwa mitugo gutire mitugo massage ticio cia mitugo ni kuri spa na ni kuri those massage parlors ni gukuringana na kuri orathi na ni kuri medicine so mutigacoke kuga mutiguthi gwiko massage mutigacoke kuga gym tito ne ire tutainyo ne inyo mura maintain shape gutire ona senior citizens ni ma maintain aga shape tigo wa Macharia kana atia ni na mugathakara oguo watoni ukuona ati ohoro au ni hoturi so Josiah yes horo na ithe tugagekena muno ngona no ndinde guku ngauga muhirega Ibrahim ko githira ku nona tukire guka kuria mucii makihika hike na nikiorona athuri matikaraga muno to matigemenyagirira no mwaka riu tu encourage athuri memenyerere nigetha mahote gugitura na gukurania na ciana ciao na togacohi na kanyama choma ni kana miene gume kado na kurera ciana exactly so ne tugucokia ngatho ringi umuthi tukite gucera kundu kugeni Wambui kirirwo gikaro kimwe ni kirike ni kiri nda theri so twakigo tucera cere nigetha tukinyire andu aria me kuu matulaini twambiririe umuthi uhoro wigi seniors exercises Wambui na nitugire atiriri gym ni ukurika gym ire ingi tukorete ma equipment manene it's not about equipment ni actually turoraga capacity ya andu aria me mara professionalism na ni ukona riu guku kaingi ungirora gutie na indo nyingi no wira uria rutika guku ne munene muno to mako eno itagwo fitness studio mako makiriritie na personal training na nikiorona guku ni kwendeka ni andu acio senior citizens to ni makota kumenyererwo wega na gutungatwo wega good hitarenge na ihenya no twambe turore mathina maria makoraga senior citizens na muno atumia tondu riu wa Macharia ndirohoka twi 60 watoni twiha 6th floor so one thing menopause tondu ni matuhete consent by the dina kwira mwiroreri ni matusainire maratathi gutwira ati ona tuonekana tugioneka nginya Sweden tugioneka nginya Ruraya tutigwetie kanyamu so as we speak atumia mageragira menopause arthritis back ni undu wa kugia ciana akorwo ni atumia magereire CS menaga jigua kironda gya CS gitihonaga completely so mari orona kio ni kikingi atumia mageragira ona mwiri ko hana atiri the moment mwiri watarorwo no ta nguo ona ungituma ndugacoka no ria wari na maundu macio ne iria mairio igua iko ikigurumuka na kuria mbere nikiona ni twina high blood pressure na kuri na diabetes cause andu itwa kirima ni undu wa kuria mariaga starch so ugakora kwina mirimu iyo ona ni hari riu mirimu iyo okuru kiria twikaga mirimu iyo okuru riri ni kunyihia tunyihagia hari angiukira oko ngirokira na 50 at least ngiukira na 60 na nikio riu nangakena muno nona na magathakara muno bathe magikeno tariu onaga mundu ni akurire athiaga but they have you realized atumia miaka 50 na 60 mathakarite ni maratuhe kompe Wambui ona make na eke no kumukia ukarora ukona uguo tungitiritha hanini uguo ni tugukura na tutirenda gukura riu mwirore thinki tukire guku nigetha tukorwo turi sawa nigetha nginya the matige guthi gwetha tucungwa tondu ni marona bado uko kana ate wa Macha ni aya twambiririe Josiah twireka undu nigetha Wambui umuthi ni ura tutelefai na tucokie ngatho ni kahinda kau na nikio tuoka haha. Our warm up will start here down and then you come back up. You go down and then you come back up.
We are warming up our lower body, pole pole too, still on the lower body. So I want you to take the stick to the side, back up, stick to the side, and up, stick to the side, and up. Keep on going, all the way up. So whatever you do on the other side, make sure you do it on the other side. And up. 1. Up. 2. Make sure your arms are up straight. Let's go. 4 straight arms up. Now shake it off. Shake it off. Nasikia watu wanaanza kuhema. Nasikia watu wanaanza kuhema. Shake it off, shake it off. Tuko ready? Back from the top. The down and stand. Let's go. 1. Good job. Back at home. Kawezi pata hii stick. Si tuko na ile mop ya kuosha nyumba. Oladage yaka muti hauja. Exactly. Yes. Fungua your mop. Shikilia. Na tuendelee na kazi. Sindio? Shake it off. Tunasikiaje? Minoga. Wambo tukoaje? We. Tukoaje? Kaka sikwenda mundu muhotu. Before you work out, make sure you bite something. I'm always very confident kuga I'm a plus size. Aba mini kanono. So I don't know mare assumption ya rere. Magore, meshirie ni deire dhani 10. No na Josiah. Oyo goko igere si mwiri. What happens? Because people always assume adwananene Korea. Yes. But you see, you're surprised. Can you imagine seriously? Yes. Kenyaneza Sema, it also depends on the genes, and we all have different body metabolism. Your metabolism and Josiah's are 2 different body metabolism. Body metabolism, hai tarigina genes, ya kuma family. Yes, and genes. Yes. Yes. And also, he tarigito gidiana, but dreador to ikirie, godagokoro ya muteja. How jadi wa ekiroko, bora gitiga gutheshe gukuna to gakaraga shoni getha twiki ati. Haya, kiuria kiu kigito shokia but then to ho shokia later. Atumia ni tukoragwo na riri. Taru no ukore ndina kiro nyingi kuri Josiah. Kana watoni kana wa masharia, but Josiah still ahana muheju gutokira. What causes that? Nitogoshokia. Sawa tuendele. So I want the sticks up. Back at home, eka kijiti juu. So from here, your right leg to the back. So from this position, you give me a high knee, back down. High knee, back down, okay? Tuende pamoja, stick up wambo. In 3, 2, let's go. Whatever you do on the right, make sure you do it on the left, okay? So your stick is up. It doesn't matter. You're a beginner. Yes. This is fine. Low is fine. But if you are an advanced, like my 2 ladies here at the back, make sure you lift. I will just stand on this side. Make sure you lift. 90 degrees. Uinue kabisa mguu. Good job, Wambo. Aya, tuende. Kurutu tani bakadora. Are mama nyerete nzi bakarora atari na masheri ya aduda. Aduri mokarora Josiah. Todo tikuga ati aduri matigekora tureka. Sindio? Kweli. So, viewers back at home, tupeleke heart rate juu, tupandishe kidogo. So with the stick hapa chini, eka kijiti yako chini ya chini. Yes. Sawa? So from here, step side to side, peleka kijiti juu, rudisha. Juu, rudisha,
Aya, tuhesabu sasa. 1. Nice. And 2. Good job. For only 10 counts. 3. Take it up. And 4. Good job. Keep on going. And 5. Nice. Go for 6. 6. Give me 7 up. And 7. 28. And 8. Give me 9. 9. Ya mwisho. And 10. Good job. Breathe. Catch your breath. Catch your breath. Don't worry. When you begin, usiogope. Pole pole tu. Pole pole. Fuata wambo hapa ipande. Pole pole tu. So tutaenda hapa. Assume uko na kiti nyuma yako. Si atukagi hivi. Unakaaga hivi. Si ndio? So with the stick bado hapa. So I want kaa chini, peleka stick juu. Kaa chini, stick juu. Twende pamoja. 3. Twende pamoja. 3. Wabui, he mutumia wikitwo ni replacement. He mutumia ushenjetio hip joint. Okay. Megwikatea. Mtu amefanyiwa either surgery ama may have accidents. What we do Wambo, we work hand in hand na physio wake. Because kuna workouts anaweza fanya na zingine hataweza. Kama hii mtu amefanywa hip replacement hawezi. Hata ni. Yes, hawezi. So tunatumia mwili yako kufanya workouts. Okay. Physio mwenyewe anatupatia workouts zenye unaweza fanya na mimi ka instructor I implement. But now we'll use your own body weight. Tatumia machine. Yes, at first it will be hard. Mtu atasikia uchungu. But later, the more you keep on coming, what we call it is consistency. Consistency ni the number of times you're coming. If you keep it consistent, unaenda ukirudi ukiwa sawa. Good. You won't become whole completely like you were before because it's surgery, it's an accident, but uta improve. Good. Haya, tugeuka gicunjĩ gĩa kerĩ, nĩ njũĩ Wambo ena maũndũ maingĩ arenda gũtuonia. No Josiah, no to na watoni na wa masha. Tutingĩacima atumia acio matiratwĩrorera. Na tikuga atĩ tondũ nĩ wekirwo surgery mũikarage thĩ. Tondũ, you know, these are the mentality ya kwĩiguagĩra tha mũno. Wacha tuamke kidogo. So nĩ tũkũmonia atĩrĩrĩ, simply nĩ atĩa mangĩka. Tondũ tarĩu nĩ nyonaga ani replacement harĩ maũndũ tuonagio nĩ physio. Eragwo atinde akĩgatha kũgũrũ hanini o ũguo kanini. So Wambo nĩ egũtuonia slightly aikorwo wĩna surgery anywhere nginya maybe CS yaku ndĩrĩ yahona biũ mũtumia ciana ciaku ciothe maybe nĩ kũheo. Ũririkane mũthĩ tũrarora seniors atumia kuma 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100 othe nginya cũcũ wĩna mĩaka 124. Ta cũcũ wa Ndirango nĩ muonaga kũrĩa Nyĩrĩ othe. So ona inyuĩ nĩ tũkũmũrorera kaũndũ uge atĩrĩrĩ ona wĩikarĩte hau thĩ ũgĩtagia gacairĩ. What are the simplest things you can do? Wambo agĩtuongagĩrĩra icio ingĩ kana nĩ maũndũ marĩkũ mahũthũ ũngĩhota gwĩka o tũkĩonagio macio mangĩ. Ndũkĩreke tũcoke thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ nyambe ngethe gacai tondũ niĩ ndingĩhota kũrĩkia jimu ĩno itarũmĩte ona kĩ. Already nogire nĩ tũkuonana. Onde at 30 jetagwo Alexander John Mtume mahinda maya nĩ ndĩra celebrate mĩaka 30 ya ũini ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa kuma o matukũ-inĩ marĩa ndakoragwo Joy Bringers ngĩhũra gita o nginyagia mahinda na mahinda maya tũgĩkũngũĩra John at 30 ni Saturday eno ya mweri 2 na Sunday eno ya mweri 3 kiharo-inĩ kia Imara Primary School Kayole. Na ni FM Jegeman, I will be there. Njĩtagwo Godfrey
wa fule wa Gikoigo nyimite muguru iturire ya Kira Murang'a County. Ndamenye maridadi kugera murata wakwa akijira ne kwega yaketa na tumithiru. Benefits tanyonete ne nyingi muno na maridadi tondu nimakoretwo makihe o mbeca o mwisho wa mweri ngihuana ta ndandikwo ringi after kuretire. Mundu geta kunyitira maridadi no ndimwire ndakaigue na guoya oke kuo tondu ni kuma hindi yo ni nyonete umithio mwega muno na o kire ngigithia kinene noguo maciro maku ne ongerera kindu kinene. Utuiguite miaka mingi no kaigua andu makiruta wira onawe tucerere uke wigithie na ithui kana utuhurire namba ya thimu 0709 888 222. Modern Furniture Pacific Carboni horani hare uthondeki na wendia wa gitekia Lick Liner kiobetwo na shuma dito o hamwe na heavy fabric spring cushion na high density sponge o hamwe na itigeta antique sofa chester seats dining tables TV stands coffee tables itanda na double deckers na wagora twakurehera o hakuja headquarter ito ne Kibaroiro Nyujure wa Nibs College Nyeri Twerorengo na Naikuru to section 58. Vimone 0716 335555 kana 0748 4868 29. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wanaigua kunya kunyo ukamenyeo ni gita noigua gita ukamenyo sione mugithi. Oh yes sir. Nitanagira nani Joy wa Macharia. Nani DJ Mark George Msapre, nani mwingine wewe? O muthenya wa Friday kuma thaa 4 na nuthu shot ko thini wa mugithi wa Inoro TV na Inoro FM tugathungutha tukaina mugithi ugakena no gakoma nogete ni undu ura tukoineire mugithi na Friday no turakurehera Gayara thima wona wajeni anyina Thini wa Inoro TV na Inoro FM tupatane. Nduzi sana sana. There has to be something much more. Msemaji naroka hana tena wasiwasi gila mtu kingina kwalia. That is not right, man. That is not right at all. Bethe mwimenyerere kare no athiku amugarure ndeto no yothe mwikore nyoni nyumurekera njera-ini. Gicunjĩ gĩa kerĩ senior citizens no mũthĩ tũrarora wa mama. Sisi ndio tunajiangalia leo, wa mama na pesa, wa mama na kazi, wa mama na fitness na twĩgũkũ gwĩmwena wa Thika Road na ndakũre twĩna Wambui ũmũthĩ nĩ ũratũ direct twĩna Josiah ũmũthĩ ndarĩ na athuri kamwĩkũ nĩkĩ mũtanoko mũthĩ harĩa thutha wa Josiah twĩna wa Tony na twĩna wa Macharia thutha wakwa na ithuothe turenda ku feel fit tukuroraga mathina maria makoragwo na atumia makunyitie kuma miaka 50 55 60 65 all the way tuona either nimeketwo ni replacement ni mathinjitwo hip angi ni mari na CS angi taringi mundu ni athinjirwo nginya haha hau etagwo ki clavicle eno clavicle haha kana haha o harieri so wambo nĩ tũkwĩranĩte nĩ ũkũmonia the simple exercises mũndũ agĩkĩra nginya oro hau gatĩ-inĩ akĩhonaga. Bado tuko kwa vijiti. So mwenye amefanya any of the above zenye Wambo ametaja, surgery, accident, sasa tuko rehab. So support ni kijiti yako. So hold on to your stick. If
umefanyiwa surgery ya hip ama magoti, hii ndo unaweza fanya. Inua magoti, peleka chini. Pole pole, not so fast. Ndo pia ukifanya haraka pia unaendelea kujiumiza because of the surgery and the pain. So pole pole tu. Juu, chini. Juu, chini. Twende sasa 10 counts. 1. Let's go up. So, hiyo ni moja. Ya pili, eka kijiti on your left side, and then mkono ya right, shikilia kiuno. Still on the hip area, hapa kwa hip. Sawa? So tutainua to the side, rudisha. Jaribu tu kuinua mguu. Si lazima uinue juu kabisa. Hata ukianza, pole pole tu, hapo kidogo. To as much as unaendelea kuenda, utaweza kuenda juu kabisa. Okay, so tuende pamoja. 1, good job Wambo. 2, saa zingine instructor anaweza kuja akuweke mkono. 4, you just try and tap mkono yako. 6, good job. And 7, tuende up. And 8, good job. Inua. And 9, and 10. So Wambo, what to avoid? Ukiwa na hizo injuries zote, hiyo squat, that avoid. Kuna workout ingine kwa gym tunaita lunges, that avoid. Asifanye kabisa. Actually gwikarira kiro kirima ni magiragio. Ona kana kiro githe muno. Okay. So hiyo avoid. Kata kabisa. Hiyo pia usifanye. Aya, shosho, nitoe muhonoku na mami. But okay, ka exercises shariaga skin tight. Kamufuto, onda katari kanyitu tagaka gaitu. Kamufuto we, you know? How do? Yete kuwekera kamufuto no aho ko kamufuto tubaguteithia any exercises uko kana. Ginya tracksuit iko sawa. Usikuja na kaskat, na kadress. Unaona mama Sharia na watoni hapa. Yes. Shosho manyanga pia. Shosho manyanga. Si lazima ikushike kai yangu na Wambo. Bora nika tracksuit kakufanya tizi. Lazima ukwe comfortable pia ukiwork out. Si vae tena. So ongeza karate tu kama hivi kihana hiyo ugo. No ngauga githa karate. Haya Wambo. Ndina theoria nitugukurekia kiro will do still nona nitu concentrate gamuno na riri na ni ndorithie physiotherapist by the way kuguru goko kuria kwina surgery ni kwo twikiraga concentration muno goko kungi egwika atia because it remains yani gutigagwo kwi idle gutari undu kureka. So tunasemaga kitu yoyote unafanya on the right fanya on the left. Juu ambapo hakuna haja uende kwa gym ustrengthen ile pande umeumia, uachilie ile pande iko sawa. Because kenye hufanyika, hiyo pande una neglect, pia hiyo inakuwa weak. It becomes weak. So you have to do the same on both sides. Ndo zote zikuwe kwa the same level. Yani okurewe kana kukuru goko kungi tushokere uguo. Yes, na tufanye. So kijiti yako mkono ya right, tulianza na high knees. Mkono yako ya left kwa kiuno. Inua juu, rudisha chini. Twende 1, twende 2. Let's go for 3. Unaweza inua as much as you can. 4, good job. Twende 5. Inua kabisa 6. Let's go. 7, good job watoni. Twende wa masharia up. Good job. Twende Wambo. Good job. Good. Aya. So hiyo ingine ilikuwa side kick, si ndio? Aya. Wambo before nisahau, kuna mahali inaitwa core. Abs. So mtu yote mwenye amefanya accident ama mama ana recover from CS. You have to strengthen hapa. Okay. Hii ndo tunasemaga ndio the main parts ya mwili. Hapa pakiwa weak ndo shida ya mgongo inaanza. Haya.
Ndo maana unaonaga shosho zetu Said wa workout hawatembei, hawaendi kwa shamba, wanaanza kutembea hivi because wame neglect hapa. Tunaanza shida ya hapa juu, upper back hapa, na ikitoka hapa inaenda all the way down. Ndio naona siku hizi watu wengi wanaenda physio, wanaenda massage hizo za sports because wame neglect this part. Hagatumbo. Yes. Guy, na hakone hokaregeire. What do we do? So hapa unaweza fanya kama umesimama, unaweza katu kijiti down. Hata wenye wako nyumbani, just keep the stick down. So from here, I want us hapo. So mkono yako ya left inapatana na mguu ya right. Elbow to knee. Sawa? Ukishindwa hata kwanza starters hiyo iko sawa. Or better, shosho seniors wenye wako nyumbani, you can have a seat. Ukae chini, unafanya tu zikipatana. Unafanya zikipatana. Sawa? But since we are tumesimama, so this is what you can do. Okay. Haya, tuende pamoja in 3, 2, let's go. 1. Good job. And 2. Whatever unafanya pande ingine, the other side as well. So we change. Ingine you can do. Yes. Just slightly bend your knees. Eka mkono hapa on the side, and then you go side to side. Good job. 21. Tumesaidia ndio gutindana gacembe. Ona gacembe kanika hutha uthu. Toni uramenya ne kariumia kindu. Tuko aje hapo? Tuko salama. Tuko sawa hapo. Sofa wa masha. Tuko aje? Atoni. Ndona. Good. Tuna stretch back kidogo. So unaenda chini, una tap toes, ukirudi stretch kabisa. Hata ukienda juu ki stretch, uta feel that back iki stretch, okay? Tuende pamoja 3, 2, let's go down. Inua, stretch 1. Good job. Wow. Tunasikia aje Wambo? Tuko sawa. Wewe utuma siku mbili tu turasigwa na wera. Tuko sawa. Kabisa. Tuko sawa. Yes. So tutarudia hiyo yote mara moja tena. Sawa. From the top, tulianza hapa. Si ndio? Haya. Hapa nataka ukiinua kuna hiyo ni car twist. Yes. Kuna hiyo twist cause tuna work hii lower tummy and as well as this side. Sawa. So kuna hii twist. Twist kabisa. Sawa. Onyite haha. Yes, salute. Na haha. Yes. Piga saluti. Haya, hii mkono inaenda kwa hii mguu. Okay. Ready? Yes. Twende 1. Wenye wako nyumbani, unajua saa zingine nguvu ya mwanamke na ya mwanaume ziko different kidogo. Shitiga na ine. Shitiga na ine. Si ni ukweli? So wanaume wenye tuko home, hakuna equality. Tuko hapa kwa Josiah. Yeah. Kawe ni beginner, unaweza fuata bubu. Tupige saluti mikono zote. Yes. Remember to keep your knees soft. Yes. And then staki tukae hivi. To avoid kukaa hivi because also you're hurting your back. So chest out. Kifua kikuu.
Piga saluti mikono zote. There you go. So tunaenda side to side. 21, 22. Good job. Toa hapa, tupumzikie hapa. Wambo tunasikiaje? Tuendelee ama? Tuendelee. Josaya tuko aje? Watoni tuko aje? Wamasharia tuko aje? Tuko sawa? Hai. Wambo, hizo ndo workouts. Mtu ako na either injury, CS, ataweza fanya. Aha. Yes. Good. Nijone tutigetie ige na nituguka riu tuguka tukirikagia nigetha ndagika icio twatigia igire tuke tucicombine tuthiete uguo no he kiru twaratucokeria kiria gigituma hatumia nitugukorwo na kiro nyingi na mundurume hitarigi na kiro nini gutukira no ithu turoneka turi anene yes kana mundu mwe no ukore ena kiro nyingi nini na wewe na nyingi kumukira but aroneke munene gugukira. Yes. So kuna kitu inaitwa fat and muscle. So kwa exercise kama mimi nikianza unaweza ona niko na fat mafuta nyingi. But ukiangalia Josiah anakaa toned, ako na muscles na kila kitu. But ukiendelea kutrain kenye ufanyika, the loose fat turns into muscle. So una tone. You get to tone up your body. So hata mtu anaona uko mkubwa, but ni the fat imekuwa muscle. So hata ukisimama kwa weighing scale, unaona bado weight yako iko kubwa, but it's not the fat sasa. It's the muscle you build up your muscle. Yes. Koguo nikio koraga tari ure ketu handle example to tu haha ne ukora yes turi anoru but ne gukora like sasa yes nyama no shiraina but they are firm but ne gukora gerere mego slim but makro mashuhete kind of nyama. So mtu kaa huyo anafaa kutone mwili. So hapo ndio strength training, weight training inaingililia. Yes. Gutone mwili, gutone mwili. Good. Gutone Josiah nere tura ni gwika atia. Ni tuguka thiini wa gicunje gia kau gia gatatu. Twambe tukunde tumai. Tondu ria mbere ni ngurumite tothi nigetha twacoka otwire kana tubatie kuria tugika mazoezi to njiguire watuhe cushion watwira mundu ndakambiririe mazoezi atahunite but twa ithwa gikuyu cai is our beverage. Yes. Riu tu niki kigi tukunywa apart from cai niki kigi gwenda turume giteko affect mazoezi maitu na kuhona gwitu na ririkana ntukinyire menopause koguo mwiri itu nduragibatara menopause mwiri ubatara cukari kana niguo tarabatara tukoria gynecologist tuguka thiini wa gicunje gia gatatu ndugathi haraya turokoro riu to keep fit. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Neno Evangelism present Ruiru Healing and Deliverance Crusade with the Apostle Dr. James Nganga. Venue, Ruiru Stadium. Dates, the 2nd and 3rd of August 2025. Call us on 0722 410 381. Surprise! Naftari, goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Naikuru. Nĩ ndagĩka 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer. Ya wiki igiri. Okay. Eni. Ero riri iturora turimaga mbembe, turimaga ngano, turekira beacon ngano-ini na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega, mugunda munoru. Nayo hura thimu namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kore 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Uyu Timotumia wakwa. Ni sorry kwaria ma rĩu gũkũ thibitarĩ-inĩ ĩno na family yendanĩte rĩu makĩhoera arwaru ao. Marivika no. Girlfriend yako. Marvika rĩu ti girlfriend yako. Marvika nĩ ekũhũrĩte rĩngĩ. Atĩ? Rĩrĩa kũhũraga ndinanyita thimũ. Twashoka mwiroreri tuma exercises ishige kurugama maruine kugia na balance hau riu no tuona bata wa matu uria twerwo nimo matuteithagia kugia na balance. So hwaine wa muthe turarora seniors exercises na seniors ara turarora muthe turarora atumia women no uria thiku ici atumia marerora we taru ndirarora nyina to nigo kugarora macharia warora turwara ngauga wewe thiku ici atumia marathie kiama magashoka makerora Josiah magathie gym. Haya kure andu arikaria kwa 30s to 40s no tuhote wambo ndio age group ire kundikwenda kuria. I know it's offensive for a lady but then turageria gukuonia every age group no tuhote gwika tu maundu uririkane atumia makinya miakeo mena maundu matiganite hau niho turakirora wambo na nitugukuritie niki ukwenda ma avoid niki ukwenda matikarie muno magika mazoezi. So ukienda kubai vitu kwa supermarket zinaitwa, in English we call them the processed food, juu zimekwa chemical ndo zikae for a long time. But ukiwa pale nyumbani uko na kashamba kako pale, panda mboga, panda mahindi, asubuhi usikule mkate, chukua kama mahindi hapo kwa shamba, chemsha, bai ngwashe, ndoma, chemsha, tukule the natural zenye tumepewa na Mungu. Stop buying hizo vitu za super processed juu zinawekwa chemical ndo zikae for a very long time. Yes. Akari atagatuma ndaigwa boss wa itwa ha feel fitness atura gwashe na chai no na githimi githetigo na githimi
ko moderate wabuya sheriro runda nikyo taramenya gikuyu riu yani ina guthima guthima ciothe no tũrĩa nginya irigu atĩ bethe twero tũtigacoke gũthi gym tũrĩa hũtu na twauma atĩ rĩu kwanja twauma gym tũgatuthũra biũ Josiah na nĩguo tũire hinyĩrĩ wambo tiguo uende ukule kabisa Josiah njĩra ndikarume ona kĩ rĩu Josiah banana unajua iko na the natural sugars hiyo itakupatia energy sasa zile unafanya exercise sasa ukimaliza workout not immediately kaka kidogo pumzika inaitwa huroka 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 hanini pumzika kidogo kala ka ugali kalibaki jana kapashe moto tule tumboga tulibaki jana pasha moto na kale kanyama tunaita protein lazima ukule protein ukishamaliza workout in short wambo make sure sahani yako iko balanced iko na vegetables proteins carbs na kamatuda yes no ni twero to avoid sukari the processed one but the sukari unaweza pata from the fruits banana apple watermelon yes good rĩu wambo hatiri ũndũ ũngĩ tuonie marĩa mangĩ tũtigĩtie haya tumebakisha hapa nataka we go on our backs eka mguu zako chini hivi then your hands eka on the side hivi on the side hii exercise inasaidia na mgongo kwa wenye wako na shida ya mgongo it helps and also wenye wamefanyiwa CS this is a very good workout so you just lift your hips unainua hips unarudisha chini yes pumzika kidogo umesikia aje I felt they were relieved mugongo perfect ona riu ndona ngucoka gwika muci tutiriganirwo wa macire na watoni atumia itu ni agukua ciondo cia macani cia kahua cia mirigo this part negiaga atumia muno and I've also realized ona massage ira tukumeraga mathie nginya medicine no ni ukoraga andu ingi matirahota gukumassage haha men have a stronger wako na upper body strong kushinda ladies Josiah hata nikiambia Josiah twende pale pull ups pale atapiga 50 ambia a lady ambia wa mashari ama mimi wambo mimi mwenyewe niende pale nipige 50 sitaweza cause tuko weak on our upper body ndo maana tuna advise for the ladies not even only ladies hadi men wafanye strength training because the strength it's like a supplement inatusaidia kuwa strong so hata si lazima ufanye kama wanaume atu lift 50 kgs sijui lift 20 kgs hata ukiwa tu na dumbbell tu 2 kg ama maji weke kwa chupa 5 liter piga nayo you make unafanya upper body yako inakuwa strong yes okay example na hii hata you can see Josiah anaweza ifanya vizuri sana the push up but for the ladies inakuwa ngumu kidogo because vile tu nimesema upper body yetu iko not so strong so this is a modified push up tokome yogwo koma namna this koma namna this even the viewers back at home si najua uko na mati yako si lazima ukwe na hii kama ungeka ona gashuka ona gakunia hauja eka tu chini mali pako flat hakuna mawe hakuna mwiba so ndo pia usijiumize watu tunafanya usijiumize in exercise so kutoka hapa juu chini juu hata ukienda utasikia we mwenyewe una struggle si ndio but kwa Josiah ni rahisi si ndio haya tunaenda 10
we muci waigua atia no agerie gwika kaundu no na ti you know and then kaundu gaka ka gym gwiciria ati no muhage korwo na goro acha yeah Wambu. Aya, sasa after umefanya hiyo tizi yote, kitu ya maana stretches. Lazima ustretch after umemaliza exercise yako, na tutaifanya tu hapa na my fellow colleagues. So tutalala hivi na mgongo, lala na mgongo, and then shikilia miguu zako, vuta kabisa karibu na chest yako for 4 3 2 and 1. Haya, tukae chini, eka miguu zako apart. Najua kuna wale watu wako stiff sana, mekauka, but stretches ni mzuri sana. It even makes your muscles more flexible. Haya, fikia miguu zako za right. Usibend magoti, make sure magoti yako iko straight kabisa. 2 3 and 1. Hiyo pande ingine 2 3 and 1. Haya, ziweke pamoja hapo katikati. Shika toes za miguu 2 3 and 1. Haya, tufanye ya mwisho. Twende here. Tuko na wafoza hapa. Tunamaliza sasa. Good job. Kazi mzuri, kazi mzuri. Tunasikia vizuri sasa. Tukiwa hapa, hii inaitwa child pose. Child pose. Sit back. So unakaa hapo for 4 3 2 and 1. Tumalize na moja ya mgongo na koo. Hii inaitwa cobra stretch. So unaona vile cobra inakuaga. Enda juu ambo. Good job. Hey. Good job. Murore nikafungo twarikia. Athikiriria manjira ati tukorora mushito gwa guthekerera. Mugathekerera na twina inywe. Haya, sawa. Atire na thina. So Wambu tungigukora ku guku, tungimukora ku your boss, mo appreciate a very good man. Na Ngai amurathime and all your staffs. Thank you. Na gushire guku mwirori qualification ya kwandikwa ni kukua msupu. Mera tuire tutothaka guku So tunashukuru sana. Sana Wambu, tuko mukorako. So tuko kwa social media. Tuko Facebook, Feel Fitness Center, Instagram, Feel Fitness Center, na TikTok, Feel Fitness Center. Good. Yes. Thank you, Wambu. Thank you. Wagenia muno. Riwe ko muthuri agikurehera kaka. Kana ndungihura. Sawa. So wamacire na watoni magitwira kwa othani kuna ko okembu ni kunduberi matwire maigua atia nigetha maku encourage gwikaguo. Yes. Njitagwo Mama Tony na njuka guku kwa Feel Fitness. Goka 3 times in a week and it is very encouraging and I feel very happy and my body also I feel energetic. Muthuri ni ugaga na ciana ni ucenjetie kuma anjie guka gym. Muno atia. Ate muno. Ni hega hau. Ni hega. Kogo ugira tumia atia. Igima encourage ona ma join handu hena fitness center. Kanona gwaku mucie. Ugetha handu akonega corridor kana hau nja kanyeki-ini. Ndirageithia family yakwa yothe. Hau naho. Ndi mundu mugi. Haya, tuguthi hari wa macharia atwire aigua atia. Mwiri wakwa ni wagirite, maru magatiga gutura, uguto gathira na ni nyonete wega thini wa mwiri wakwa. Atumia tiga ikugonderera. Ukai mwiri yo yanyu tumithondeke. You've been on menopause. Yeah. Has it improved? Kana to jiguaga geigua tukirwo ni gynecologist. Matwiraga mwambiriria menopause watonia tika mood ni shokaga na thi. Mood generally, not only kihiko-ini, general mood. Yeah, this is also a therapy. Yeah, menopause. Tondu menopause ni kurehagira mood swing. Ono karakaraga oguo ovyo. Ni watoni fio na manama.
Neguo wa masha ukaigua nduri ndu kwenda no wambiriria gym ino you start your body revives again ugatuika mundu ungi mweru ona mutheru ni arwa ni tiki atumia kiama ni monete atumia kiama maranjira ni njenjetie ni na kiro nyihitie kiro ona ngagithakara nginya nĩnyonire wa macaugire mwaka hako ka lipstick ngĩtĩkĩra gũikara itarĩ ka lipstick koguo rĩu rĩ nĩkĩ na nĩ ndariganĩrwo nĩ gũkũria Watoni but reke wa maca kwarĩrĩrie nĩkĩ ũtigatigĩte kũrĩa ũguo twerwo nĩ Wambu don't take a lot of starch. Riu ndarumaga ngima nene. I'm not there. Riu koguo no nginya ngamenya kiwango kiria ndirare nigetha thondeke mwire wakwa. Maiti tigo gikaraga kiriaga ovyo ovyo ni sema nie na ridathi ni wikiri atia ni urorire sabasi ni uhitukire nayo. Eat moderately. Riu niki uraria muno? Nie ni mboga ndiaga muno na protein. Boga na protein. That's my best. Yes, na avocados. Koguo rĩrĩa tuoka na ndagĩtarĩ Jane wakahe nĩ mũigua akĩmwarĩria. Nĩ atwaragiria na nĩ atwĩraga tumenyerere starch. Protein is the most important. Na kamwĩra mũkari ũguo mũkaria therapy igoka. Ndakena mũno kũmũkora. Amen. Thank you nĩ family yakwa. Ona nĩ ũrĩa tũkoragwo tũgĩikarania na inyuĩ. Thank you nĩ ũndũ wa mũthuri wakwa kũnyenda. Ona gũkĩndĩhagĩra gym. Oh my God, I love Josiah. Yes. Riu wazee wenzako hawakuelewa. No muthuri agirire. Weika. Ne haria handu akinyaga gĩikara kando tondu rĩndĩ yakiona gũkũ nĩ inyuĩ mũkĩrĩ kuo mothe. Na niĩ ngagĩwakilisha athuri. Na ngera athuri nĩ tũgĩa na kĩrĩko nao. Onao marĩ ũka haha nawe ũkire ũguo no nĩ njũĩ ndũngĩkira. No rĩu tũcokie ngatho mũno. Na tukite tukauma studio nigetha tukore andũ huko ground nigetha ona matutaririe na angĩ mone nĩ gwĩkĩkaga mũtigae kuona atĩ gym nĩ impossible na mĩaka na rĩu nĩ tugacokia ngatho mũno gũkũ nĩ gũka gũkũ kwa Fitness na njokerie Philip na Masaka noe mwene gũkũ nĩ gũtũnyita ũgeni na nĩ tũrĩcera rĩngĩ tondũ kũndũ ngĩgĩthiĩ ũkĩwera kamwega ithĩtwo ũndũ gwĩco gũkũ twagĩtĩra yes kwa Jenny rĩrĩa tũthire break ndamba ndaheo rĩndathi rĩrĩa tũragirio ndamenya rĩu kũndũ nĩ gũkũ na bado no tweterirwo nĩ kanyama rĩu mwĩroreri gũkũ agĩtĩra but we are so proud thank you mwĩroreri thank you once again rĩu ona serious no tũcokie ngatho kũrĩ Raw Media Services nĩ tondũ tũtingĩhota Ngai atahotithĩtie imagine kĩo ngwĩraga nĩ wega kũrota tondũ hĩndĩ ĩrĩa chairman witũ Dr. SK Macharia na mami witũ Mrs. Gathoni Macharia maheirwo kĩoneki kana kĩroto magĩtĩkĩra kũrota na magĩtĩkĩra actualize kĩroto kĩu gĩatuĩkire a blessing to not only millions but billions tondũ nĩ international tukahota gũka haha gĩthomo tararĩho gathoma free koguo tugacokia ngatho nĩ tondũ wa Raw Media tugacokia ngatho nĩ tondũ wa Philip arotire akĩrota hĩndĩ mũigĩte gym yo mũthĩ nĩyo yahatũma tũthome maũndũ maingĩ mũno Josiah onawe ũgĩteng'era kũrĩa Kĩnamba andũ moragia nĩkĩ kĩga kĩngiuma Kĩnamba gwitũ Thũbiri na Marani meciragia no haro no nĩ kũrĩ maũndũ mega mangiuma ta kũu so na Wambo thank you Watoni na nginyagia wa Masha tugacokia ngatho mwĩroreri ona ino hote gwĩka exercises rũbatara mbeca nyingĩ cia kũrĩha gym rũbatara maũndũ gakũnia gaku hau nja ũguo ũga stretch na twĩrana atumia ona tũrĩa honoku wethe kamũbuto ga gwĩka exercises sawa bye God bless you ugima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo see